Mi nastavljamo dalje. Nadi Ciganlija ovoga jutra studenti i srednjoškolci takmiče se u jednom zanimljivom sportu na vodi u trkama zmajevih čamaca. Anastasija, dobro jutro ti želim još jednom. Kaži nam kako protiče takmičenje, Nadi. Dobro jutro, Marija, još jednom tebi. Dakle, upravo smo stigli na posljednju trku studenta Poljoprivrednog fakulteta. U narednim minutima oni će se ukrcati na svoj brod. Ja ovoga momenta razgovaram sa Mirkom koji će nam reći kako je zapravo protiču današnje trke ovde. Zaista je atmosfera fenomenalna. Jeste, u pravu ste. Trke protiču u najboljem redu. Možete videti, sad ostaćete do kraja da vidite poslednju finalnu trku fakulteta. Jako je zanimljivo. Ovo je već 6. godina da pokušamo da približimo ovaj drevni sport i građanima i normalno omladini naše zemlje. Koliko trka je zapravo bilo ovde ovog jutra? Pa imali smo po 2 kvalifikacione trke za srednje škole i 2 kvalifikacione trke za fakultete i sad slede finala. Pokušali smo ove godine da privučemo i učesnike iz osnovnih škola, međutim, malo zbog cele situacije i ovoga nismo uspeli, ali nadamo se da će sledeće godine i osnovnoškolci pridružiti se ovom našem sportu. Ali zaista odaziv što se tiče starijih je dobar, je li tako? Jeste, tako je. Ako hoćete, možemo baš ekipa poljoprivredno da ih nešto pitate. Oni se sad spremaju za ulazak na start. Mi ćemo ih zapravo pustiti da odrade svoje poslednje finalne pripreme pred trku. Marija, kao što vidiš i sama, studenti su spremni, tako da ćemo ih pustiti da se pridruže svojim suparnicima i započnu sa trkom. Vidjet ćete sad u kadru kako to zapravo i izgleda. Marija, toliko od mene za ovo uključenje. Odjavljujemo se sa Ade Ciganlije. Dobro, hvala ti, Anastasija. Uživaj.